Adto'y ti pakasaritaan na naadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao amang iruruman, isuntumat ti agparintuman. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Buisit kit diti kastoy. Buisit talaga. Apay aya Hulyo. Anya manan ti pagbisbisitam. Dagiti kalugaran at chismoso kan chismosa. Di tapay lakat maisagmak amin tagunggunada. Ala Hulyo, paditi kastang ibagbagam. Panangilunod dayta. Panangirurumang. Ay na talaga nga irurumun ko dagita akaruban o talaga akastadalaan. Makabuisit da talaga. Masyudo tak. Ay, Hulyo, saan apanang sakit ka dagiti kaaruba? Ay ang sumardang ka man. Dita siya ka ha? Saan ka ngagsaw iti diyak kaya tamang ano anya pa iti maaramid ko kan ka? Siyak ti rumbang nga isakit mo ta siyak ti asawam. Saan ka tati kumpormela dita nakaaruba ti sakit mo? Tandaan ang dayta ha? Ha? Hulyo, anak ko, naimbag ta na isarong ka dito'y balay. Apay nanang. Anya kamutan, anak ko. Anyat araramidem aya. Anya ti kaya ti asawan nanang. Kat no si kantilinaon ti saritaan dagiti kalugaran tayaw. Kunak tupay kahit. Talaga at chismosa kan chismosa dagiti kalugaran tayo. Awan ti sabali nga aramiden da no saan ati agsao kontra iti sabali a tao. Kontra kanyak. Hulyo, saan akasta tinakadanon kanyak adamag? Apay nanang. Anya ay tinamon nyo. Kat no si kakanumat tinanipudan ti rirey. Kalpasan na, si kapay tinapalalo ang mangiruruman kadagiti nakarirey. Ay na, Hulyo, anak ko aya. Namin anaon nga imbagagkan ka asaan anasaya at ti mangiruruman iti pada na tao. Ay. Kanayon nga ibagagkan ka at ti tao ang mangiruruman isuntumat ti agparintumang. Adula amin. Anya ko maaga pong agparintumang ak ngaymay. Ay na, di mo yalang-alang ti ibagbagagkan ka anak ko. Amangan no agbabawi kan tao. Adula amin. Tapno ibagak kada kayo nanang. Gasat ko talaga asyak ti rumbeng akanayon a maitandudo iti uray anya abanag. Ultimo iti anyaman akita ti riri. Saan asyak ti rumbeng a madehado. Kastala ti biag nanang. Napalalo mo't nga minti kinasingput mo manding. Iso nga irurumun na ka ni Hulyo. Lota, saan ko lakayat atutupan ni Julio? Ta sigurado ako marulang ti Riri no tinutupak. Siyak ti masuron iti kasdi nga aramidan na kan ka. Kanayon nakalatan nga iruruman. Saan lasi ka? Uray dagiti daduma kalugaran tayo. Lota, Ay no, makatumpong la kuma ni Hulyo iti mang tutupkan ko ana. Daytay pagdaraan da kuma ti bibig na tapnag nakam. Lota bakit? Saan arumbang ti kastang ibagbagam? Panangiruruman dayta. Pakawanan na, lakay. Talaga nga minamasurunak. Makapungtutak iti kasdengar aramidan ni Hulyo. Inumanan ti papanam Hulyo. Jar mo matirumwar ta nakasukat ka. Sana ka rumar. Mapanak la dita tersena. Apay nga rod nakapurma ka ngay. Una, tapno sa andak amata-mataan dagiti karubata. Ang mga no ibagadan tupay ajak agsuksukat. Ha? Adday ta ka manen Hulyo. Amangan no addan tumanen makaririm iti iruruar mo. Awan, si kakit dimot.
Anya ka matan la kay Ruding. Di ka man lamabain mo iti kasta alangam. Apay aya, Hulyaw. Kita manday takawas mo na eh. Nakamurmurseng. Kita day talangam. Nakakutkutong kan. Kasla may salaangin ako ton ti saan ang nagpirma ka. Amo yun, ati kaya't ko asawan. Ay na, Hulyo Barok. Aday ta ka manen. Kumaro manem ti kinaman nang iruruman mau. Anya amang irurumanmat nga ibagbagam la kay Ruding. Ibagbagak met la ti agpaiso Talaga met akasla dandanikan. Na. Ay na. Nojak lamasyan kan kala kay Ruding. Talaga nga ibalikas ko kumakait. Ay nga, saan man laangan. Tama nga no nakarkaro pa'y ama idaras ti apit mo no ibagak na jay abalikas. Ay na, nanapasita. Talaga nakarong agsasaw di anak yu ani Hulyo. Nakaro ti panangiruruman na ni Tata Ruding iji tersena. Ay, una yan ni Julio, aya. Ay, kanayon ko nga ibagakan ko na nga idyan na kumantikas dyan nga aramid na. Tasaan anasaya at nga aramid ti mangiruruman. Nanapasita. Ang natangkan at talaga ti ulo na. Pasaray ibaganat Kastala ti biyag kung kunana. Inrik naak ni Tata Ruding Takas jaymot nga mintar aramidan ni Hulyo nga anak yu ken ni Manding nga asawa. Ay kinapudno na, Lota. Mababainak mat ka, titikas jay nga aramid ti anak ko. Nagtangka na talaga ti ulo na. Naalas pa'y ti panagrasrason na no ko Nana. Ang di kagda nagbalasang ko. Jack mauma amang palpalagip ija anak ko. Nasken ama isardengan ama mimpinsan tinaalas nga aramid na. Naimbagta nakita kayo dito, Tata Ruding. Apay aya, balasang ka. Kaya't kula ti agki daw iti pasensya, iti naalas nga inaramid kada kayo ti asawa, Tata. Ay na, Maya. Baybay amlatan day jay. Saan ko niya ikaskaso? Tadyak kayat nga ang mga nakarkaro kiday pagbawingan nak ni Julio no kwa. Basta, mababainak iti aramidan kada kayo ni Julio nga asawa, Tata Ruding. Kat sapay la kumata mapasensyaan nyo. Baybay amaon ko naklangaruden, Maya. Awan niya man na kanyak day jay. Iswadi ka matanagan. Jak kaya ti kasyengar aramidam si Kamaya. Anya ti kayat mo asawan, Julio. Anya kumaga po anapan ka nagkidaw iti pasensya kinila kay Ruding. Asino tinagkunagan ka nga agkidaw ka iti pasensya iti dadya alakay. Anya ka matan, Julio. Anya ti dakas na aya no nagkidawak iti pasensya kin ni Tata Ruding. Talaga mo't ngamin asaan anasaya at ti panangiruruman mo kan kuana. Anya ti dakas iti imbaga kaya. Katagpay sumot amay salaangin ako ton ti saan pa'y nga agpirma tapno alaanan ni Lord dadya alakay. Julio, anya ka kaday. Apay aya naglaing ka amang iruruman. Ay, di naklapdan iti kayat kong aramidan. May sakamit, agpakalaing ka. Di ka pa'y lakit nga rod agkurad iti kastapan ang laplapid mo kanyak. Anya? Ay unay ka matan, Julio. Ultimo siyak nga asawam, kabailam nga iruruman. Kat naman nakibiyang kantungot ngamin. Baka pabisit ka, babae!
Ito rin na nga imbagakan katikas ta. Wala nang. Ay, Ngam nalagan pa'y kit ditikas di nga imbaga na kanyak ah. Nakaruti bagbaga na kadagiti daduma. ay anyan ni Julio. Ay nakaroon ti araramidan na. Nanang. Di kagdanag takasaritak manan. Naskan asumardangan tikas dyan nga aramid na. Ay, amagan kit di pa'y no makasara kiti mang tutupkan kwa na. Kat nanya pa'y ti mapasamak. Day tangarod ti pagamamkak nanang. Napnapanan na ya. Nasapa arimwar nanang. Di na imbaga no napanan na. Ala, tadituyak pa'y laang. Barang ag sublimot la adagos ni Julio kat makasarit. Ruding, Ha? amom ka di, asikati po on tiririmi iti asawak, ha? Nuapay ba't ngamin adi ka pala? Ay na, masuro na ka talaga kan kasi kaalakay. Anya ayat ti basol ko ken ka, Julio. Kagurgurak nga rod ang makikita ti panagrup-rupam na alas ka atao. Ay, si Kamet Julio. Gagangay na amasansan niya agkita taa. Tagkalugaran takit niya raw. Na, sapay naglaing ka sumungbat. Visit ka alaklakayan. Sige. Labsan ka man laingan dito'y Julio, Barok. Tanay, madlaw analaos ti pungtot mo kay. Talaga akapungtot ka lakay, Rudeng. Alaad na kala ko mga Ruden ni Lord. Ay, Barok. Saan anasaya at ti agirurumen? Oh. Kunada nga roden, ti tao ama nang irurumen. Isunto mo, tagparinto mo. Oho, sino ko mama ti pagparin tumangak? Tapisin kan tupay tapno agnakam ka. Ha? Ay, sige, Barok. Panawan kan Ala, pumanaw kan, tamangan no jak makapagtepad. God bless you. Panaw! Manding lakay. Inak makitsenda. Kastaya. Ay, saan ka makuyog ita alota? Tamasapol na mapanak isi talon. Wen manding. Saklatan. Sana bali. Takabalak mat. Alang nga rod, aganad ka ah. Wen ka di. Apag iso. Ibalunan kan tulangan iti talon lakay. Sige nga rod. Orayin kan tulangan ijay. Tagkid dandanton nga agawid. Sige. Mapanak nga rodan, manding. Ay, awanan. Madamdamalaang sumipngutan. Ang amawan pa'y laang ni Julio. Amangan no rabiin to no agawid da ijay nanang. Ay, panagkunak. Jakon mauray pa'y ni Julio, Maya. Ang umayak tumanan ninton bigat. Sige nanang, narigat no marabyan kayo. Alangarudan. Patuloy kon, Maya. Sige nanang, aganad kayo. Julio. Apay arabiin ang nagawid ka. Naghappy-happy aklaan mo ita. Anyaya ti parikot. Awan mat kit iti parikot. Ngum urayin na kaitay ni nanang. Ha? Imay dito ni nanang? Wan, kasarita nakakumakano. Ngam di nakamot na uray. Anya manan ayati ibagana. Diyak mo ah. Ngam di nakan na uray, tanapan kamot gayam na ginung. Anya kumaya ti dagas may luminumak. Ay na, inton kwan, nagsakit ka iti kastang aramida, Julio. Ay, abo. Nagadungay bagbagam. Nagsakitak, nagsakitak. Kastalat. Ang lota ah. Tay supay nga minti masweldo ka ni Tata Ignas. Iti ipakarpintero na kanya. Wen, sana bale. Nakasarita ko ni Dodong. Jay to tricycle nan ti pangiluganan kadagiti nateng nga ipangko iti ili. Nasayat mo't nga rod no kasta bakit? Sigurado ka makasubli akadagos tapno makaluto aglakay. Amangan no masapa amalpas mo ti ipatrabaho ni Tata Ignas. Kat masapa ka nga agawi dito balay. Nasaysayaatan nga adasang putam amakan. Nagdungulakit din ayat yung asawa. Iso nga ay ayatan ka unay kahit.
Mapuna yun tabulat singen nakpay mutlakay. Ay, saan, Lota? Saan ka bulbulat singin? Talagang ay ayatan ka. Kat kabailak ti makipin natay, gapukan ka. Ne, naggapwam Lota. Ay, si Kama gayam Hulyo. Ay, nagkapuak man ija ili. Intulod ko dagiti naapit ni Manding anatan. Ah? Ayun gaya man niya. Tano saan nga agtalon, kan makipurdiya nila kay mo. Saan kayo na mangan? Ne, anya ka di manunday tangay bagbagam, Hulyo. Katalagamot nga main. Kita man talangam Lota. Nakaluslus siyang kan. Tadi nakapay kabailan nga igatangan iti make-up ti asawam. Ay, sige, panawan kan, Hulyo. Ay, agore ka, agore ka. Di ka pa'y pumanaw. Dinggam pa'y ti bagak. Ah, Amom, tapno makagatang ka iti make-up. Sumrek kan a bailarina. Total, agro-pro pa kamit laeng nga hostess. Kastalangan ti aramidem. Anya di ko nayo, Tata Ruding? Niluta nga asawa Manding. Ay na, pagsasawan ni Julio, ijay sango ti Teresina ni Paula. Oh. Ay na, tila yung bagbagana iti asawam Iruruman na una yan. Anya? Inkarayatin di asawa Manding. Talaga mapanak, Tata Ruding. Jak palabsan tar aramido ni Julio. pangasim, Hulyo. Gusto ko mamatan. Sana na tila ibagbagam. Anya ahuston? Talaga ngamin nga agro-pro pa ka bailarina. Punon samot anapidot nakalaeng ni Manding iti kabaret. Bailarina ka ngamin. Nalamaskan si Julio! Nalamaskan! Uston, Manding. Uston. Di na kong kapilan. Uston, Manding! Pagkasip pa. Ayop ka! Manding, Uston! Pagkasyakan ka. Di na kong kapilan. Uston, Manding! Nakaparinto mga nagpagpakasi. Di mo kapilan. Umanaw talagang dito'y umaykan lakay. Ay ko. Nagsakit. Tintero abagi. Anay ko. Daytan ti bagbagami kininanang. Nakarukan tumot ngamin. Saan gaya marumbang nga inaramid ko ti kasjekin ni Lota? Iso tinang ituron kini Manding amang kabil kadyak iti nakaro. Anay ko. Daytan tinaganab mo. Agasam nga ijay langam ijay sango ti Tersena. Nakaparinto man kang agpakpakaasi asaan na kan akabilan ni Manding. Nagado akalugaran tayo tinakakita kan ka. Uwin nga Rod. Nakababain, Maya? Kanayon ngamin nga ibagami idikin ni Nanang. Ti tao amang iruruman. Isuntumot ti agparintumang. Ngam di na kami mat pinatpati. Kestila ti biyag. Kunkunam akan kanayon. Anya nga ita. Dinaramanam ti pungtot ni Manding. Uwan nga Rod, bagat. Anay. Ay, Jack doon na ulitin ti mangiruruban. Ay, ngamin. Nagsakit gayam ti mabubog. Anay ko. Anay. Itala ama ka amiris ka.
no kaano ang nabugbog ka na. Sa bagay, kastala tibiyag, Hulyo. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti tao amang iruruman, isuntumat tagparintuman.